أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin wal hadirat, jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini tumatua malabiku, sulasur malabiku rahimakumullah. Launi mai tu pada syukur mapuji lauri sesi araja aku wasanganna fumallahu ta'ala namukana sabab pamasesi matana gangkan nari lalena iyawe waniye malam ke-25 bulan suci Ramadan. Tendri seding si kumupla mak gali pusu tapaangkani riwani ma 25 bulan Ramadan. Padahal nauli baru-baru pada yang kali ngamakeda marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Nama kukwe kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sedi bawang ibu minasa memuari sininda pakkasiwian aswani ipasilender, baik yang sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah, engkai natarima malampu fungallahu ta'ala, dan insyaallah ri as-surimun rina mati engkaki pinadingiwi ia purai ia karisungeng rilino. Salawat nania papas salama masri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lauri keluargana, lauri sahabatna, dan seluruh pengikut-pengikut beliau. Nama muari idi ia engkai hadir ila lena ia we'i onrum malabihi angkaki wedding nawiris syafa'at nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri'as-suri munrinna fungallahu ta'ala. Hadirin hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah, iaru waramparang aswani yak karisungi namu maraga egana. Bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, nasan nabita itu setidaknya telumi bawang alauna. Nomor sidi ma akalta fa afnaita, namu maraga egana akefunatta capu pura iandre. Yang kedua, wa ma labista fa ablaita, buru
pura ifake ia tu oto mat datu jutai ia tu bola matingka de irule bilangi nasabah tanrina semuanya akan hancur. Narimakuan na naru agama ni matu isorokan agama ni matu wad dimewaiki pole riwaram parang asawani yakarisongi asawani isapai ia na nomor telu nasun nabita ia naritu wa ma tasaddaqta fa abqaita angga pura ibalanca ri agamana fung Allah Ta'ala aga pura yak birian ri agamana fung Allah Ta'ala ia mani rumatu mewaiki ri asuri mondinna wad dipasalama ki pole ri pacalang marajai. Narimakuan dan naruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah ia tuai sitongen na waram parange di nama keda amegangen na mi bawang parelu ilampa nekia di samping amegangen na isapa ia waram parange yang tak kalah penting juga adalah peko gicarata sarik wammangi iaru akefunatta angkatu barakana ia natuna rampe andre guruta Haji Abdurrahman Ambudali na rampe makeda mau ni cede akefunatta yang penting naletei famasi betuanna angka barakana nekia lebih makasipi nariku maiga namiga tu barakana nekia seandainya wedding ipapile lebih icde na angka barakana daripada maiga nekia digaga barakana magina perlu isapa magina perlu ilallung ia sengi baraka di nama keda amegangen nami bawang waram parata perlu ilampa nasabak maka di tufan ritata ia tu akefunata ia tu waram parata namu maraga igana belum tentu wedding mancaji dalle risisita aga siyasu maiga akefunang maiga waram para ya punangi nekia belum tentu wedding mancaji dalle risisita maka di tufan ritata angka tahu fakita mata pakita mata maiga akefunanna maiga waramparanna makaru-karu doi na kubange madumisi masina pak bila doi enataru nasaba egana waramparanna egana doi na naikia belum tentu amegangen na waramparanna wad di mancaji dalle risisina contoh angka tau maiga duitna nekia sininna andrekan rewe ia manyamenge sininna andrekan re masipae di nawat di lalu kutiga roe ya langi anu macening maceli-celi matandre golai ya lasi anu malunra maceli-celi si nasabak kolesterol toy kebetulan mapabukai mak girik sapi ya nasi daging pura ye buka konro mapaku silimane dek matan reto tekanak jadi kira-kira lo iya ga kira-kira amega ngena akefunata nariku mapakui modelik na kena itetit doita makaru-karu doita kubange neke dek gaga wat dilalu kutigeroe naikia nole angka taufak kita mata dek gaga maka yari ketu makeda anre sesu siwenye nasawala pakangkai napakua pedina naikia maiga dalle iwe ringri fung Allah Ta'ala gangkanna nambak mana taita ni gari nareku mapabukaki yalangi anu macending naga satu
yalangi anu malunra nambato, yalangi daging penne bawan natarungi napagua sekana magai nasaba maiga dalle iwe ringri fung Allah Ta'ala gangkana sininna anrekan rewe wadi maneng lalu kutigeruna naikia pa kita mata de gaga maka iya nai makberi tanra makeda iya tu tumegai akefunanna tumegai waramparanna belum tentu maiga dalle iwe ringi rifung Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya naule angka taufak kita mata di gaga maka naikia wad dijaji maiga dalle iwe ringi rifung Allah Ta'ala. Yanai perlu ilampa ia senge baraka. Nasabab maka di tufan ritata ia tu baraka situngenna pada launa pasioi lauki sapa aju tunung namu maraga egana aju tunung ialah nareko de isioi yar gade nama de cesiokna yesangin rewa ijujun rewa aju tununge tak bure-bure kula lebih magi na tak bure-bure nasabab memang de isioi naik sibalikna naule dua telu loro mi aju tunung ialah yang penting masa pasiokna ipade cengi pasiokna yesangin rewa ijujun rewa insyaallah letuk mana ya tuku bulata magai nasabab memang madece masa pasiona kira-kira mapakutu akefunata waramparangi namu maraga egana nareko de gaga barakatna nasaparang alena yatu pekogi carana masuk nekia sibalikna namu cek demi akefunata yang penting angka baraka insyaallah ia tu monro, ia tu wedding iyanre, ia tu wedding ifaki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pekogi carana sarikuam mengi iaru akefunata, iaru waramparata angka barakana. Maka dai fung Allah Ta'ala ila lana akurangi. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Jadi nariku mailu imak baraka akefunata waramparata iya nai pak guncinai iya nai menjadi dasar supaya harta kita berberkah agana sepung Allah Ta'ala nariku gena isi pas sekereng waramparata pasuk lalui sekena nariku dina gena si pas sekereng keluarkan sedekah impak wakaf dan sebagainya gena sifat seger narikudit na gena impak sedekah dan wakaf nasabak dit na yamanana sinin na waramparata wajib ipasu sekena nasabak tentu angka hitungan-hitungan tersendiri neke nariku gena isi pas seger kunihe perlu ipasu magai nasabak sito gena tanya meto akefunata ya natu sabana angka biasa rampe makadang ia tu tuma pasuk seke waram parangi di panaweding ia setu maka cua maka dagat magai nasaba ia runa pasuk etan ia akefunana ia sunnya tu maka cua akefunana metu nak biria berarti masih dekat nasaba nareko seke tania akefunana niga punna akefunana ia ru arwai golongan ilalena akurangi berarti nareko nak biriang tanya metu akefunana hanya melalui harta yang ia miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada keistimewaan daripada mengeluarkan zakat denri irampe ilalena ayat nafung Allah Ta'ala nomor sedi tutahhirhum iatu seke napacingiwi watakalita ia natu sabanang kayasan seke pitara zakat fitrah namu maraga hebat na pakaswiyata selama bulan Ramadan narekudei ipasui sekena seke pitarae iatu amal ibadah kita selama Ramadan tergantung jadi upakai ngeki tapasui seke pitarata narekudingnya sekarang nasabak supaya bisa memudahkan para amil untuk mendistribusikan ajak nata lampai alek birena nasabana reku alek bireng anya leperep itu
bahkan lo pitawel lo malepa na iya ro kasi amele puwa imang di na makkedaya mi romai lo na urusu maiga urusan lain. Jadi nareko dinge makukwe. Bahkan kalau bisa sekarang sudah selesai pendistribusian zakat. Kemudian yang kedua, hikmah iya rega alak birna iya ro nareko mapasu sekeki iya narituna sepung Allah taala wa tuzakihim na pacingiwi waram parata. Engka biasa makutana makeda magasi na perlu ipacingi waram parangi na sabak seke na samanna iya we apolingenna waram paraku anu haram, padahal apolingenna waram paraku halalan thayyiban. Dek gaga tau ugau bawang, dek gaga tau utipu wasele tetipu seku ya he magasi na perlu ipacingi waram parangi na sabak seke na anu halala iya he anu mapacing apolengenda aga na setofan ritata makedai nalangi akala rapangan alaki uai mapacing kemudian itarui ri onrong mapacingi wai pacing onrong mapacing aja nanamita telungesona lauki cele-celengiwi pasti mega taina ya ruwewi. Menjadi pertanyaan kegi puli taina kegi puli cari pana ya waiwe na we pacing onna ipatama onro mapaci tupa makun itu waram parata nareko genna isi paseker namu mapacing apulingenda nareko genna metoi si suku si paseker itu mesti kita keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya bukan kepunyaan kita. Tania akefunata nekia akefunanna iyaro arwe golongan ilalenna akurangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir biasa kina rampingan andre guruta mangkoso ritujuna yaitu seke warang parangi narekudit na genna si pasekereng warang parata pada ilona nareko manreki baleluri bale gapo betuan na ada meluki manre manangi silahkan yanre ulunna yanre bukunna silahkan nasabak memang di panakasulang riti gerota nekia perlu ki hati-hati nareko genna isi paseker warang parange naluru de ipasui pada leba nareko manreki bale cakale lopo manreki bale lopo tentu nareko yanre malotongi yem malotongi nasolangi wi tiga rota wedi jaji nasape bawata magai nasaba iro ulunna angka funana ulunna tawana meonge esanna tawana cokie bukunna tawana iga dan sebagainya. Artinya apa? Iro bale lopoe dek na yamanenna wedi yanre ada bagian-bagian tertentu yang punya hak. Seperti itu juga harta yang kita miliki Pak Bu. Nariku gene si pas sekereng dik nawat di yang remana nasabak memang itu bukan hak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yani kapang ialah ada si paring rangang mamuari mabaraka lori di padang teristimewa kepada yang berbicara. Wallahul musta'an wa alaihi tuglan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumbangan dari Haja Bintang Dibui sebesar Rp500.000. Sumbangan untuk almarhum Haji Abdullah sebesar Rp500.000. Sumbangan dari Dinar Daeng Paruka sebesar Rp200.000. Sumbangan untuk almarhum Ijela sebesar Rp200.000. Sumbangan dari Haja Mastura untuk almarhum Haji Dahlan sebesar Rp500.000. Sumbangan dari Haji Ridwan di Timika sebesar Rp2 juta. Sumbangan dari Akbar Ana di Bugis sebesar Rp500.000. Sumbangan dari Dirman Haji Ramli Toko Pena sebesar Rp500.000. Jadi total sumbangan tarwih pada malam ke-24 Ramadan sejumlah Rp8.217.000. Adapun sumbangan berupa barang yakni sumbangan 1 karpet dari keluarga Haja Sayati dan Dada almarhumah. Yang kedua, sumbangan 1 karpet dari keluarga untuk Sulaiman dan Rani almarhum. Adapun total sumbangan pada malam ke-15 Ramadan sampai malam ke-24 Ramadan. Jumlah sumbangan pada malam ke-15 Ramadan sebesar Rp5.505.000. Jumlah sumbangan
الحمد لله رب
الحمد لله رب
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو
صراط الذين أنعمت عليهم غير
سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى